Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Haidar Channel. Kali ini di channel lagi lihat ondel-ondel nih guys. Ondel-ondel malam-malam lagi keliling guys. Rambutnya lebat banget guys. Bagus banget guys. Kita kejar yuk. Oh no. Bruh. Wih, abangnya ngejar terus. Bincang banget guys. Oke teman-teman, bagi yang suka video ini silahkan di like, share, komen. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ondel-ondel. Dadah, sampai jumpa.